Guan kon medan awa ko de fal keken jene chala guan jeng ni so jene shi ben tuog me shi bible ben la jena ba yig ne ba ka wang ka ba kut ba ka dwai ra wa kut te fal kon ken ka kut jeng so min te tin and wala cha gwa long wo shi ne join de ni you thank you ku foi ni ku me nyon ne kon ko de ken malum la mailing and gwa mo mi jen gwa de ke shi jen gwa de gwa te point out ba latin no gwa na kon medan palgo kul tungwan min kul te gwa na kon palgo kul jeng ni no to kul tungwan ta kan tin lakin niere kul tungwan to gwa na kon cha kul bang pal to ko dum ko tere dien kul ta ga bible gwa fa ajen me chiale ngo gwa kan tama chiala do te kutu ngwanta la fal ka kan da gwa bo di example di re nyona ko de kul nga yo kutu to puite ke kutu gul ano en che chingre ching che chingre ching ga fek ga da matot no ta ga ti la lat ga ching ko lo kan kul jin kwala cholo ku goine re ching bieje te mi yala pa jo bile je chwala nyan jo te ka bien ajen che je ne kan to min di ni je no nyo ga ga nyok tiet lo ga long re ching ra ma tu ga gwe kan kwala cholo magic ka to ne bor to ka ti lat ga ga chinuore ka ngam ka ko chol ken ka tin ta ka ne ka okay ajen la lenge me da ne dormo te ma bi ne ke bi le na de ka jenen che ga te ga la lingur nyangar ka ajen an gur me che jal ne ga choga daro dor gur nya mar ne ka pegen do di very nice okay tangen chol ka wala nu hare medan ba wo mo goran te ka chieng wan le nan ku jane te tuk duel ma go ma ron ke nyen ka wono ba mo guru bu tin ku yi ro no wol ma to tangen te gare dan kon wore tangen wa no ra okay gwa long roi ni kon wo gwa long kalis ka kan talk to gor kon bana beling wala ajen osas to talk point to go along ne dum wan die rich method pa dat chicken nga yeti che to ko to la joy ke long medan me tenare che tai ko ko den kula kon yal kwala ngaji dire kundro wan to medan I wan kun kula kun yan ka to nal chal yo ko ta okay me changa yi den ko to wi kun dial lakin cha nyop cha muy ni sia re cheng nora ka ta cheng nora ka chal ke yo ko jom